Tau ki live atu peni, no, ki live no pe, ko inga ko o si li mai he dispute dai bureau, e ku ufomu en e ono noa, paku pau ke mo mai ko api no fo anga mo mai le ke ko api no fo anga, pako fe mai ufomu ko ni ke full outi, ke mai ha mo ngahi refani ke mo si kakai koena o ku mo ke itali refund, ko siope ke fomu ko ni, o ku tala mai he fomu ko ni, o ka pau ku ke claimi ho paanga ko mo le, me he te au ke uafe, te ke totongi mai lewa tola whanima, ke whai e process, ai claimi ko ia tola whanima, pa koe uwhi sien o tuat pe koe Aia koe ka pau kia kakai o ku nau whie mau e nau claimi koe uafe, o au ke ni mawhe, te mototongi lewa e motolo ai tola hiwa noa. Pea ka pau ia kakai o ku mo whie mau ho mo refani, mo i kau ulu wheke mo i kau ulu ngata koe na nau kai ho mo paanga, mahina ne ono, mahina ne nima, ho mo ke itali refani, mo o lewa, ta naki mai ho mo ngahi risiti, screenshoti mai ho mo ngahi bank transaction, ka pau kakai koe na whakahu mai koe na panke, na mo whakahu ke kakai koe na whaive promote koe na sistemi koe na perimeni. Pakapau ia kakai o kuna nau, o te nau claimi me ni maafe ke tolu mano, te tau ngata lewa i claimi ki ai, o kamata pe me he tola uange au ke tolu mano te mototong le mo tole te au vau noa. Ko ufis pe koe, ko mosio pe, ko tau ufo muen kakai, pa ko fie mau, ke mo ngau e whakataha mai mo au mo tokanga ko mo paanga, ngā ko mo wiwi na mo wosi ngau pa pau pe ke mo tokoni mai ke ngai mea koe ni. O ka pau na ki ke mo mai ke whakataha, ko toko tātolu, o swhai ngau a ki ai te nau full out te nau fomu, pa koe wike wha, wike ono, pa te mo wo lewa ke whale hopo, te nau whai lewa tohi ke kau tuasila koe na e kakai koe nu ke hola holo, ho mo ngai kulupu, pa pau leo ke nau request, ke nau mai ke whale hopo ha aho, ke mo hopo ai Ko si kakai koe na me Christchurch mo Wellington, te mo lava pe o ko mo whale hopo, ho mo elia, o mo claim, o mo whaiha mo claim ka nau tolu, ka au kupau pe ke aluatu hataha, ko pehepe te mo mai lewa ki Okalanini, o ngā koe kau ulu ko toa pe na e whai kai haa ko e ni unau nofo pe Okalanini. O ko mea ke ungai kulupe taha walu ko e ni, koe kau promota mo i kakai ko ia unau nofo pe ni usilani i Okalanini. O ke whahinga unofo i Papatoe, ia whahinga unofo i Meneriwa, ia whahinga unau nofo atu i Otala, o kunau i Okalanini pe kakai ko e ni. Koe nu ko so mai ku fomu, mo toki whetutaki mai ka te au ha mo taimi, ke uhinga, ke iau taimi ke tau full out o mo fomu, pea ka pau o ku mo falala mai pe ka te au, mo o mai pe o mo cash, mo mai moia ko ku api no whaanga, pa te utoko atu lewa mo rai city, he taimi koe te uawahi o mo fomu, ke he Traipiro he wike kahau, mo kumia mo taimi, ke mo mai ko ku api no whaanga ki Blockhouse Bay, koe whika te au, Donovan Street, Auckland, Blockhouse Bay, koe whika telefoni ko Noa Wataha, taha tolu fitu, ono wha noa ono
Koe wike e ni, pongi te wata ka mo tolu hasi kakai mo fe mau ke full out te mo fomu. Koe kehe pe ku mo mau ha mo ki fees. Koe tola e ni mangiao ke wafe te mo totongi tola e whanima. Koe tola e wafe ke ni mafe te mo totongi e tola hivanoa. Koe ni mafe ke tolu mano, koe totongi e tola te au vau noa. Ko fe mau pe ke mo mai pe mo cash, mo mai full out te form ko ni o kuyai pe ungahi ulu feke ko e ni o ko uilo pe na ulu apinofo anga. Koe tipeni pe, ko fe mau e apinofo anga tu asila ka ulu ko e ni. Unga koe ke lava e komesia ma te taha o mai information ko ya unga it's confidential Mo le wha mo homo e ka, tak tahao ke wheitu koe na mo wo ko le sita ka mo paanga, pe na e whaiha api anofo anga, pe na e whaiha wheitu, ko a uia koe lele wawe na e whai o tala, ko ia, mele hea. O si ilo tu asila ko ia, pau ave tohia ki ai, he. Kakai koe na kukau koe na he timpai ni, mo ofa mai ko kina o kunope main gree, ko o si ilo ne tu asila, Mo mai lewa mo ngai VCT, to o mai o mo ki fees, pa mo tokanga ko mo ngai paanga. Ko mea koe ni mo tokanga ki ai, te au vau noa, pakapau te nau totonga ta o fu tolu mano, pe ko hau fu ni maafe, fu paanga lahi ai. Tau ai lewa tau ki li paanga, ka koe li paanga koe ni o tau full out form tau tolu Koe li paanga koe ni ke mo mai mo tolo maha mo lesi sita ka te au, pau kai lewa mo paanga. No. Te atu lewa mo receipt, he taimi te awe u ngai formu koe na mo tolu ke try biro, ke mo ilo, na e malu po mo paanga pa na e totongi aki pe ho mo claim. Okay, mo sio male ke u formu e neononoa, pa ko fe ma upe kakai ke mo ma line ne mui hoku api, ke tau full out e ngai formu ko ni pa tau ngau i whakata. Pau koe ke pehe ngai form ko ni ki a tau loya. Kai. Tau os loya pe tau tolu ki ngai umea ko ni Tau os ilo pe kohi. Tau os ilo pe tu e tu asila. Mo os ilo pe sign mo hingoa. Koia? Mo kau le ka te nau lapo whai ngau ko ni. Tau ki lele lewa. Pea mo share ate u video ko ni Ko ka ulu feke ko na mo teu mo tol ate u form ko ni. Pa tu ate u hingoa kakai ko na mo kai na paanga. Pa ko form ko ni o ko hau me me tau pule anga So ko tau stamp e tau pule anga. Ko ya? Ko ka formulo ni ki ange ko whangafu contract ko na nana o atu ke mo sai ni. O dispute tai biroi. Minite o ngā fulu, pe koe half hoa, o si huho mo me ahe ui ka hau, Koe ko kola ke timpai ni, mo tokanga mai mo toka kina, Kola ke timi liwa manu LM2, tau sai pe ka mo mai mo ungai VCT, ke te hua tu ke mo ua liwa manu, koe na takilu, koe na tau whenga koe ki ai. Pea mo mo sio ku live, mo sio ke ukulupu ko na ko whakaha te kulupu ko ne tawalu, Aia ko kulupu ulo aki, ko LM2, kulupu ya liwa manu, na ni fotu i hene take away ko ne o tau hu. Kulupu whikawa, ko kulupu ya lele vave, na ni fotu hono api no foanga ko na he Central Ave, ko na I o tala. Kulupu tatali ke umangi u kulupu mo tatali Wait on. Where is my group thing? Go yeah. Sorry Wait. Mosio mai lewa, ko ulise ni ukulupu Te ulau atu lewa ke whamanatu atu mou tolu, e kulupu na mo wo li ai. Pa koe kulupu ni o kukau koe ke pule anga ke commerce, pa koe ngai kulupu ni
e lava o whaiha mō ngā ue ko mo ke tribunal ko ai dispute ko na New Zealand. Kulupu taha ko kulupu aliwa manu ko LM2 Construction Limited. Kulupu wa ko kulupu amele hea mo hei mis hea na uia ko lele vave. Kulupu no tolu ko kulupu ai kalia o ofa na whakotuia e piane mawhile o save pa mo ne whanau he lempi drive ko na I Menekau. Kulupu no wha ko kulupu ia beautiful flower ko sei la peti na ne whakotuia no api no whaanga I Glen I Epsom. Kulupu no ni ma ko kulupu e no ko fuwhe ma o ke mō hopo. Kulupu ai Tolysis Limited na whakotuia pa le sista loi ki ai atia fine. Pea te poupou ki ai melia mei langi ai kau 8 meni ko ia. Kulupu lewa hono no ko kulupu ia Team Pine na e kau ki ai na e whaka lele lewa he kulupu ni e kina harmoni kau ki ai pe hono ingoa na e taha ko tangi kina o ne ngau e ake ne tohi panke. Ai lewa ko kulupu Team Pine ni ia mo mai mo ngai VCT to tongo mo ngai fees ke ngā ke haki na ia ki whale hopo. Ke mo talanoa maai Kulupu Princess of Flower ko kulupu ia Florence Hanson. Kulupu ai Fetaki Nima ko kulupu ia Faleako Pepa, Mele Pepa, Pomolevia Pepa ko kulupu ia na fai I nau fale I Glen Inesi I lalo fale ia ho nau api no whaanga. Kulupu no hiva ko kulupu ia Love Home na whakotu ia he motua monomali ko Kilioni pia Moana Masima. Kulupu no ngofulu ko kulupu ia Gifted Journey na whakotu ia Frances Simone pa mofeleti halafihi. Kulupu no tahataha ko kulupu ia Ana hala valu fonua na kiki ai ha risiti ke kulupu ko ni na ave aki pe falala anga le sisita fitu ngau ni manoa. Ko kakai ko na ko ha mo kiki na kiki o ate kakai ko ni ha mo risiti te mo te lava pe o mai o whakamata pe mo whakangutu pe ke komresi ko inga e whaunga na kiki ata mo risiti. Kai kiki mo lava mo tolo si maha mo refund unga o ka pau pete mo Tokyo o tanka ana ke ne mai ho mo receipt te mo tok lava leva kau mai leva ke apply leva ke ngai mea ko ni. Kulupu leva no taha ko kulupu ia ai taki e tapuaki me langi na whakalele he mali aliwa manu ko ola manu me nau api whale koloa pe koe ne au tahuhu. Kulupu no Kulupu no taha ko melehea ia pa mo toko taha ko Rosaline whai ka ngu ka tofa waha. Kulupu ia ko iana na whakalele he last year I think malo I September pa ngoto he kulupu ia ko ni a melehea. Kulupu lewa e taha ko kulupu ai Breaking Bread na whakalele e Michelle Suka. Kulupu no taha ono ko kulupu ai Blessing of Gifted na whakalele ia he motua ko vao hea ofa. Kulupu no tafitu ko kulupu ia e tongi tupe o New Zealand na whakalele ia e ofa sa sia sau pa mo ana fonua pa mo to masi ofa noa. Pa koe kulupu koe ni ai tongi tupe ku o singoto ngai ahoni pa ko se la aunga mai ki ai. Kulupu no taha ko Gifted Journey na whakalele e fine motua ko Sita Tui Ma. Ai koe na asi mai koe na he TV ma asi. Ok, whai penga au e komresi ki ai. Kulupu e taha ko kulupu ai lave ki mana na whakalele he toko taha ko taio. Tio Filusi fine yuaki. Pako toko taha ko niu nofo mena riwa. O se ai pe launga mai ki ai me kakai me Amerika. Whaunga nau transaction mai ke toko taha ko ni. Malo pe ko ungai kulupu pe ia. O ko lawa tu. Mo wo le whakau pe ko hai me to tonu o mo whai.
Pe ko mo ke tali wifani pa te mo pe ko mo ke tali e pe ke kakai ko ni ke na hanga lo yaki I ho mo ngai mo ui O te mo te tali wifani, o te mo te tali na ngahi lea loi, mo ngahi lea kākāt ka mo tolu, ka mo wo mai, o whai e mea ko ni Mo mai e full out te fomu ko ni Na o se alu pe me uksi kakai he aho tua pule lulu, o whai ungai mea ko ni pa mo sio pe ke video ko na nai live atu. Na mau ihe ofisi, pau pehe pe ke o mai u fomu ko ni ko ilo glahi kakai a mo tolu o ku mo si ngā aue. Pau koe ke mo lava o ke tau ke whale hopo, ke full out o mo ngai fomu. But you're all welcome to come to my house. If you were a victim through Pyramid Scheme, please share this. You can do your dispute and fill out your forms. And if you need more details, please message me and I will let you know my address or any information you need to know. But this application, it will take 6 to 4 weeks. And then they will tell you what day you'll be going to court with these people that have stolen your money through Pyramid Scheme and then left you with false promises, manipulating, and giving us headaches. And yeah, just do the right thing. Seek for the truth, support me, what I'm doing for a better goal. Koe ngawe ko e ni, o koe ke pehe ko whie hae. Ko whie mau ke tāpuni au pito pe ai Pyramid Scheme ke ua te iaha taimi ku te tupa tau whanki mo ko puna mo tau whanau o ngā wau sia e palopalema ko e ni ku hoko he ngahi tonga me Amerika, Hawaii mo ngai papalema ko nei tongi tupe. Ka ko tau tolu, ku tau osi ngoto ka katoa ku lupu e tahawalu ko ni ko lau atu. Ko tau ngoto I ngana e wahea o lunga I he kakai, whaunga aki ho mo paanga mo tolu na mo lesi sita aki. Ko mea ke mo mahino ka mo tolu. Na nau, pag nau tangutu e kakai ko na osi wahe, o nau whe maali e nau tolu, ka usai pe, iai pe tau te whaunga pe. Tau tuke makat katoa, mo toko ni mai, pea o ka pau koe ke mo loto ke whaunga ko e ni, pea mo tali pe ke pule anga ke nau whaiha ngā ue. Iyo. Malo au pito ka alo ki ngā ue, na whai ko tō mui, ka te utoki te live atu pe, ha taimi ku mo o mai mo whanki claimi Ko ofat ka mo tolo no kotoa Okay. Ko loto ke mo mai mo mai he wiki e ni, ma upeo mo ki wahe, mo toho mo ki wahe ka mo mai koe fo muin utala pe ka mo tolu Malo apito. Ofat ka mo tolo no kotoa.